Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Carol. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May saak abalo. Ket nakaarami da kitibanag apagbababawyak ita. Buwan ang papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Carol. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay ayatin ka unay, Carol. Aramilag ti amin. Tapno mapasungbat ka lang. Anya mananday taawit mo nga imay, si ka Pablo. Brownies na ito eh. Amok kami na paborito. Saan ka di akinunakmat, asar da nga mon ti agiregalo iti kumkomporme kanyak? Di na kumaparitan, Carol. Pakaragsakak ti mang regalo kan ka. Ngam sayang laang ti gasgastusem. Awan ti sayang para kanyak. Basta agpaay kan ka. Imbes ko mga agpay, aparakan ka, dagiti ititad mo kanyak. Okay lang. Basta tinapatag. Naragsakak na marigalwan ka. Ala, makamu ka man laangan. Kananta nga day taawit mo, tapno maramanam. Mabit laang, tagtimplaak iti justa. Ada kamot gayaman, anak ko. Wananang, adamat gayam ni Uncle Pablo. Naimbag amalam mo, Uncle Pablo. Kastamat kan ka, balasan ko. Ngala, agtugaw ka, taag merienda tayo. Wan anak, ada ginatang ni Uncle mo a Pablo a brownies. Sige, nanang. Uncle, madamdama akton nga agmerienda. Umunagak pa iti kwartok tagsukatak pa'y. Maalangarod balasan ko. Rumor kan tulatan no nakapulas kan. Wananang. Sige, Uncle, panawan kayo pa'y. Sige, balasan ko. Carol, kaano ka din nga graduar ti anak mo? Inton umay atawan. Nusong batan nak, matulungan ka pa yamang pa-eskwela ti anak mo. Kabaalak matapagadalan ti anak ko. Kan may isa, ada scholarship na. Pimanaw matgaya man ni Uncle Pablo, nanang. Wan, anak ko. Kaano yung kadiasong batan ni Uncle Pablo? Apay, kayat mo ang makiasawa akmanan? Apay kitin asaan ngay, nanang. Nang rona, nukas ka ni Uncle Pablo anasingpet. Awan mo't nagpaiso ti makunak ka ni Pablo. Talaga anasingpet. Apay nga rod asaan nyo pay laang asong batan, nanang. Panunutek pa'y, anak ko. Kasla nga min sa anak pa'y anak kasagana ang maaddaan manen iti may kaduha nga asawa. Mapan ka manen agiwayway itinwang, Carol. Wan tatang. Ay, nusong batam kumangaminan ni Pablo. Di ada ko makatulungam. Uray ka di da kayo tatang. Kaya tsumat ni Pablo apara kanya. Kat no nagsingpat ni Pablo. Panunutek pa'y anaimbag, tatang. Ay na, awan to ti pagbabawyam. No ni Pablo ti pakiasawaam. Amok day tatang. Gaputa ha. Panagkunak kat nasingpet mat ni Pablo. Ang awan to nga tanga agpaiso ti pagbabawyak, tatang. Nakarubot kan, Carol? Ne, ada ka matgaya man Doria. Ibabampay taawit mo atap no saan ka amaktangan. Alaman nga rod. Mabitlaan, taipadlak ko laang to'y balay. Ayan nga, itay awit mo mat. Aday taman eh, di taabay mo. Adun samot ta ilakom asaba. Maawit mo nga rod dayta. Ikarigata kon nga awitan dayta. Mala, mapantan. Naipadlak kon to'y balay. Da kayong matgayam ti masabat ko, Doria, Carol. Wan, kaka Pablo. Mapan kami aglako itinaloom asaba dita ayan ni komersyante nga uping. Kasla na dagsan na taawit mo, Carol. Yag mo ta siya kon ti mga wait. Ay, saanan? Siyaklatan, Pablo. Yag mo ko naklangarudan, tay tulod kayo. Ay na, itad mo kit din, Carol. Kay mo pa'y lang ti agrigat nga agawit. Ngam ti ipasublat mo. Alan, yag mo ta siya kon ti mga wait. Alang arod Mabit lang, taalag tin susuon mo.
Ala, yun na akong to'y awit mo, Carol. Kalpasan na. Ibatik ijayan ni Oping, sakto subliyan ti awit mo, Doria. Oray saanan kaka, nalagan laeng mo da ito eh. Basta agsubliak. No kayat yo, agtugaw kailangan dito, taurayan dak. Ay saanan, ipagpag namilatan. Ala nga ron, makamo kayo. Sige, umuna akon, tagsubliak pa. Talaga nakasingsing pa tagar-aram kan ka, Carol. Mababainak nga rod iti aramiden na numaminsan. Kasladyak pa'y kaya tasungbatan. Ay sus, o saram ta panunot mo. Dakkel akatulungam ni Pablo. Kinabaalak mo tinagbiyak iti mano atawan nga uray awan asawak. Unang sa balilat tamat no addakad kanuam. Saan ka unay amarigatan no kwa? Panunutak pa'y anaimbag dayta, Doria. Ay, nagpigsamutan ti Tudo. Anusak pa'y laang ti aglinong dito'y waiting shed. Nalipatak tumot, tinagitugot iti payong ko. Anyang kay ita, jaklakat nga rod makaawid anasapa. Ay, kaanong tuungay asumardeng to'y Tudo. Ni mat Pablo to'y umawawag. Sumbatak. Hello? Sa tinutayan mo, Carol. Ada ako niti balayaw ng awan mo tao. Adaak dito'y waiting shed. Napanak na kitsenda, kat naabutan ak ti Tudo. Nalipatak tinagitugot iti payong. Kasta ka di, mabidla nga ron, may kasukunan. Ang yung anusan tan atag kapayong, may samat ti awit kapayong. Alaman nga rod, tani. Malaminak pa yan amasapsap riyan ti Tudo dito'y. Madlaw amalamlamin ka. Ala, agtugaw ka dito yun, tas siya kung ti mapanidi kusina yo. Agipapudot ak iti danom, tagkapita. Ay, saanot Pablo? Siya kung ti mapan agpapudot iti danom, nakababain mo't kan ka. Siya kung kunak nga roden. Mala, agtugaw ka lang dita. Ay, kasla bumalay mo't to ni Pablo. Isunti na pa nagpapudot. Nakasingsingpot at talaga dayta at tao. Manang Carol, dumagasak man. Apay ka di ading ko. Ada papaitad ni Manong Pablo. Lumabasak matlaan kano dito'y balayo. Iso nga, idagas ko kanon da ito'y. Anya nga'y dagito'y nakasupot. Adan sa impaw itay kabsat na balikbayan box. Ket nagitid iti paraken ka. Ay, anya lakit din ni Pablo. Naglaing agregalo. Uwin nga rod, Manang. Saan anaimot ni Manong Pablo? Adamod lang inted na para kanyak. Adulat taken ka, Manang. Agihamanak unay iti panangidagas mo, ading ko. Sapay medyo nadagsan mo't na ito'y. Awanan yaman na, Manang. Ni, umunag kapay at agkapi-kapay. Ay, sanan. Inton maminsan to lang nga, tagdardarasak. Alang arod ading ko. Agyamanak manan. Alaan nyo dayto'y tatang. Imbagla pang ramanan nyo iti intad ni Pablo. Nay, kanya ngay dito anak ka paper bag. Delata tatang, intad ni Pablo. Ay na, naparabor at talaga dayjay a Pablo. Saan na maumuma amang regregalo kan ka? Oray saan mo matasungsong batan? Dumteng to ka diti panang sungbat ko, tatang. Ay naalakay kan bakat kayawn. Anya pa'y lang tiar aramidam nga ay. Basta, tatang. Madanon to kadilat tadayta. Adak manan, Carol. Agyamanak, tadi kalata maong maapumaspasyar, Pablo. Gapot amang namnamak, asong batan naktumatlaeng, Carol. Basit laangan a panaguray, Pablo. No makagraduar ti anak ko, mabalin kanton asong batan. Anya? May satawan pa iti palabasan? Uwan, nabiit lang a panaguray dayta. Apay anaskan pa lang nga pagurayin, nak. Mabalin mo't asong batan nakitan. Basta dayta ti desisyon ko, Pablo. Kayat ko ang makagraduar pa'y nga umuna ti anak ko, sakbay asong batan ka. Alang aron, Carol. Urayak dayta apanawan. Apay pailaan nga urayam ang makagraduar ni Saida sa musong batan ni Pablo. Tapno awan ton ti pampanunutek, tatang.
May mayat kit di nusong batam itan. Tapno makatulong kan ka. Basta, tatang, kayat ko asyak timang paadal iti anak ko. Kat no makaturpusen, ijay tumutan asang work, tibukod ko apagragsakan. Hangam, ay ayatam ka din ni Pablo. Aklo nagtatang. Napatag kanya ko ni Pablo. Kasanaw, no makabirok iti sa balay. Maawan maaramidak no kasta tatang. Ba't siya ka maikawak to no mapukaw ko ni Pablo? Ngam, adakan kwanan no mauray na. Kablawan ka anak ko. Kamaudyanan na. Nakagradwar kamatlaangan. Agyaman na kada kayo, nanang. Nasaan aga po kada kayo? Saan ang makagradwar? Gaputa kayat ko ang makita na saya at tumot ti agbalin akabibiyag mo, anak ko. Kasano, nanang? Agawid ta ka din? Awan sigurado nga agurura yung dagiti bisita. Imbaglakit din, tada ni Uncle mo a Pablo iti balay. Iso ka nun ti makaam mo iti amin. Kamaudyanan na. Sinong batan lakmatlangan ni Carol? Gaputa ay ayatan ka unay, Pablo. Nabayagan da ito'y ariknakan ka. Ngam talaga ngamin akayat ko ang makaturpus nga umuna ti anak ko. Tapno masigurado, anapintas to ti kasasaad na itibiyag. Tangay sinong batan na kon, kaya't kung agkasartan, katiyawid ka ni balay ko. Anya? Iyawid na kun kunap? Wana, tadamot balay ko. Ngam kasanuntun ti anak ko. Dakkel matan ti anak mo. Balasa ngayon. Kabaalan namot nga tantiag may sa dito balayo. Ala nga rod kanayon ko lata asarungkaran to dito iti anak ko. Katuan awan problema iti dayta. Kamaudyanan na. Natulang matlangan ti kasaryo kan ni Pablaw. Huwan nga rod tatang. Kat nakuna na nga ijayak tun balay na nga agnaed. Ay katuan taasawa na kantukat nga ruden. Agmay santun ti anak ko diti balay, tatang. Ay nasa na balay. Dakilan ti anak mo. 22 matan ti taon na. Sa bagay matkat di tatang. Kanayon kong tulatan abisitaan ditoy. Ay katuan saan mat nga agin na dayo dito iti balay ni Pablaw? Manang Carol! Manang Carol! Ne, apay. Anya ti mapaspasamak ka. Ni Manong Pablo. Di nung partilugan. Anya, Diyos ko, sa dino ti ayan na. Impanda iti kaasitgan nga ospital dito'y lugar tayo. Sige, agsungatak lang, tamapan ko kitaan ni Pablo. Urayan ka, Manang. Ta sumurutaken kay di ospital. Kaduaan kan. Sige nga, Rod. Urayan na ak. Mabiitak laan. Apayan, Pablo. Apaya pinanawan ng matan. Di pa'y nadanon ti kalaysata. Ngam natay kamatan. Nagkasang ti kastuya na pasamag. Itama balintan ti agkalaysa. Ngam isumatan ti pupusay mo. Namukla kumamapukaw kagayam iti mabiit. Hindi pa'y lang ay naklon ka. Iti kasta. Nakadana ka iti uray a pagbiit lang. Nagsakit na ito ya pasamag, Pablo. Diyaga mo, no kasano ang maaklon ko, di pupusay mo. Nanang, manganta yun. Sa anak pa'y amabisin anak. Umuna kalatan. Nakatanaw kayo manan dito'y tawa. Sakat, nagadayo ti turong ti imatang niyo. Malaglagip ko manan ni Pablo. Maikawa ak iti kaawan na. Awanan ti mang tetex kanyak iti binigat. No kumusta akon. Kanoan niya ti araramidak. Labanan niyo ti riknayo, nanang. Patsyak amalipatan yun tumatlaang ni Uncle Pablo. Sapay kumaanak ko. Tano ita. Saan pa'y anapukaw iti panunot ko ni Pablo? Tunggal agri nga kiti agsapa. Iso ti malagip ko.
Katsak mat magawidan ti panagsangit ko. Tunggal malagip ko, nga awanan ni Pablo. Katsak tunpulos makita. Aging ka ita, sa anak pa'y anak kailiw-liwag, Mr. Lonely. Tunggal malagip ko ni Pablo, agarubos latta dagiti luwak. Tuy pagayam mo, Carol. Agyaman pagayam Carol, iti dayto apakasaritaam. Ket ti makunak, anya ngay ngarod. Ket saan tayo matatengal ti biag tayo. Isu ano adagundaway tayo amang ipakita, wenno mangiparik na, iti panagayat tayo iti may sa tao, saan tayon nga itantan. Gaputa saan tayo nga ammo, no kaano ti pagpatinggaan ti biag tayo. Bueno papagayam, ingka nangigan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti nagan a Carol, adinan inlanad ti address na. Tampok dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician ken musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.